ner malaken yam kana zdala content baro ani lingwa same bana jo me bana jo kwen jo me jo magor liang te kon ke lere dangro te bana ling leren yam bana kwen gwa same kwi wut kaman chal ke kaingus ram kel ka spele mayo bana right ku kwida ka kora bana right ke kwitet kaman jeglet kana ka kon e kon lan wore jin me jira me jidit kanwer online tv ke jan gwasa me gor jan wo jan deri subscribe kadi notification bell deri jetwan ke jan channel me na me Nuer TV me gor no de yana support bana jo me bana jo kwen te kon kalara me bu kon link so gor liang ko bantin kon lat ko rin bana je bana ke link so wude me ne yana me ke jan tourna me koang shorale tourna me gwada me kaingut no kaingut jen ram kela kwar jen late kabon inshal ke spele mayo te kwang shorale te pinkir ma yadit no men ku kon lo gorga je ban lingwas me jo mi sha kwen kaingut ken yam charo ke jen kwiden wuda me mishal ke me e kwang shorale koang shorale jen governor dung greater panal state kia panal state governor jaram dala governor jen koang shorale me koang ke je medan koang ke je ko gwade dan meji kon meji to ko lang kene nasr ko jaram medan e cha jak kene wulu nyen obi ken jech dung SSPDF ka gwelek force ka bishop force be ken ganang re wech ka nasr medan natural me to ganasir kam SSPDF kene jeni Nuer la jechin bor meji to gene medan e shekor me butok no joto ko sha de ni SSPDF cha jure wich kanasir ko yara diu no shwa kuma spele mayo chwa chega no etike ga titten ajen ma kwale yen Dr. Riek Machar no men me shi kire gujano ngami ba kam kwadunga panal koramira ne la kwara panale wurshal ga jimi sudok jene wurshalo wut tetka manjukul to genene me ko ngeje gorga jeno ba Nuer ba ba nakatede en kan shorale ba ga nakatede run mo te ga blame biben ba yu blame sha blame no kirma yadit ko ngai ken tactic dan use kana so wude me mishal ke kan shorale ya shadame mi diteje lat kanur community but kujije ngaje na power dan te kaje kimana na shaka me kirmi yadi kuje no lere damage midi so na me amide yana ngaj so me chagu to gan tamen go cha chaje lalet ano share sharpling je lat ka kume mentre wi malakal ko cha Dr. ma cha chaje yen chaje kordial laji spelem ayo shaka yen kanedial kon yuren bar ana par ko tam shi do done la lo yal ka kudi shalga me kirmi yadit mugol to pinya ne chaje ngaj ajaram dan chiro kwanya la kuaren tam ka gwarik machar la Dr. Machar walti Dr. Machar te lwag yena dawra ko chaje yen ka korpa de dane paiwa so na mentam min jitwo gene shi kwang shorale shene diala konti la gs fele mayo chaka suspend ke chaka kapchong wona ka jen wude me mishal ke honorable ke nyotem jerme ke nyotem ke ngotem ke nyotem jen kwar micha kwanya la Minister of Parliamentary and Legal Affairs re which ka South Sudan ko la malakal jen charge suspend General James Kwang Shorale ko cheb kwar mo cha de continue ko jana ram kel ka jes fele mayo Lieutenant James Kwang Shorale ramana la governor dunga panal state she issue de mo cha jere aleka jenene me atuga ga shang atuga nika gwade dane chailat kwara chelada no enera memo milak ran spele mayo ba yi kapchong kado bran chalat ke jenen yaltong mi Mr. Kenyut tem chaja wuch Minister Parliamentary chaja wuch antama loje chute bang ate roj mi chakul lat gwada me wude shal kemen go e kenyut no ke kenyut so kenyut chaja wuch wai chakula chewan chang woika ba gwanu woika cause chende mat ke regime nak ne neka no naga nuari ano woika chi la big deal woika
ko en men chalat kana se kana lang sima gwa naka gat naka men ke kam kole jen kumran men ku kang chora le titen tama so on waika ko dong chiran chara jen o kum le dem shora lut so I'm fine with that so che jo mo che je kweni no wal kwang chora le ngode kami lere la kana jang ne dech ko janam dan la ko ngianga jene rewi ko malakal ko janam dan la governor chanwari anak ten mana gar tiene dio je kon diala ling chu manta mo ngoda kwanwer ba kwa target ko ngayen no te ko lat ko rudin chengi me cha jelinga no te kor bi ben malakal me shingane ke nuari je wayami nuar wayami me charo je ne ko pangak chu kan wi dial content te ata tin yo gana cap so kan wi to me cha talk chu to ko bi malakal be je shake up ko dong chinaren bari tanat kan yin me sentama ko de ko meditaten so ajana mo an mendan e shalat me ji kon shole me chegu jono ba caption ane dial content la tela jes fele maigo so chegu de me je caption ne me jeler dan talk men go de nywa yekel tay caption ko ran spele maigo ane bana woka la dodien ko bi content ko lat ko den bana ko langach gwata me bana right ka quitted mi jeram dongoro date ndi alat ko din goro jen o jinder ne me deri ngach goro jen o deri jo me deri lenga gwa no wuda me benwa ka yakela chala okony ram kel mi shi tijje kalon chagalat kanwari dio jemele yen masini ga ki video ngal nga guri ne ko lan wer ko no gorke wuda me okony ene mi dung were lar jen en go jene ga nasir ichunga kel ke jinasir ke chunga kel ke wujadan dab jiten bat chunga jen kel galia dan na kanwore ngai kone en shulu keli ke shulu community en wote ga against nor ngai yen malat ke Johnson luin this time lated men nget kene babur dan tia kelung babur by the way chede ben kunat ko babur ta te ge ko jeni tek den tena jena sanctuary ne jen kata so chen cha bung ne daw kel ngoda daka but men na point en babur dan yes nan da dong da na da ko da gwa che mai ka long ten da je dak but mi chin naro na na shaje buk de dit tia da je point en babur ko babur de dit tekten da wang da tel gwam de go ten gan sholo community fanken ke kan tat me ko lat gwa se me wude shal ka me doctor okony no ka social media tilada ga queen were ka bor tilada longa queen were okay lada tilada kan dial kede dakanan were kullu me kut kan were jalala ri shirun tala malwe bendong ba shwajan lian were dial na mo keliu ana ke chi South Sudan shebele takamal ko kan ngat kana gwano tekan ga border kan were ka panga anyoken ador muteke kudang di 500 population wo ga 600 population chikan wan ka jaroi kan jega long kan were e ko chungan kel ka jang what if michi malche oben biga kulone so yen wer mon gore kwene jana gwaza me gor jen o yen biya gontarun bay biya jangat tet ke jitaran this time ke jitaran mi kujije kallinga gwa tet ke jitaran ka tin kon let kenka ta dan kana gor je social media mi jiram la ka gude ngaje no tet chika ne to shirkan ka bar mala bar la no ko gwam mitika kwen gwadan jega bedin fitin jen gwadan la wer yere tenelong shanga dan shanga jeno che gwaj ke jera mamo ba nyoko welunya jogo be kudu jen ta dan te ke tet so garame medan me sha jegu yen wer ku yen press leg yena shema gwa che jalan medan e chorai ko nwara gwari en chondun ter dien nguler bla bla and all that and then chunere ngwan you can post lyakaje you know alo ramugo but right now te din tatila dan tamaka kwinwara mijira mu guru de me wude shalke doctor ko nyana ko online tilla lede sigde de nuare de kan ga support aname e nyir nuare ke ene min nuare mu gode nuare de kan jen la loida te de lu mu cha nuare ya na ga cheling o cha nuare anak numero wer na ka tino la loida te de lu de yen na mu kulli ngene ko la nuare wuni ngaje jitarun chua kal ya gwa da na shiga ye moy ka tong mo gwa e gwe ne chagwa janta la chorla do lele je chorla ko na li meni ye baro jaka medun mo gwa ka shi anga je no she kwa kun te kwal but go no be nyen kun ba nyo mo kwal ke nyok so kan chura ti janta da let kana mi shi aka bin haja gwa kana ti
kone kola nuere ngat jenu shana tul mi bu koni ne mi bu kona jako ba la ramadana gwane jen ka kon ngat jenu shana tul kone kola nuere. These people of chiluk chikane kone anymore lianga jagwa chana gwante aran chana jangach nwen la kon apel chikon right ke dichit ka to barate chu ka point of no return katin kon let kenka dol kan kon naka kon chol kan kon nuere la kan we kan nuer kelwa nuere nim kwena kon kon ye chika te de lat ke kwende jagalong ke kwende jagalong along okay ke kwende jagalong. So then ideal de ga chartan this guy is enemy ka kon ngaya jegwa Dr. Okony kana ne ken dialat koken akent ne de kon te culture fa shoda media mena wuten biya ko je kon ko la kan kon kut keje tike ke media na ngwan long yen wer ngaje na meni gwa ngaje gwante aruna biya ngaje no gwante aruna nga. This is small tribe which minority la kana boom la kana guye gwa da dana le chi dinka government chekal chelati da ka support quicken no nanga ne kamach korun bi malbe ben bugo lord with the day ne kan karodian bi kan ku lolelde so chabugwa kaka and this guy is the one who's participating a lot kan ne ko ken mishi aga fasho the media bi aka jegete kon let kenka ke wrong element ka kon were malakal gwade ya bein mishi kana bank kon ka bana ja banka bana ben ka wi kon to content bana ka contest na content ko ya lara no ken ke ne min kuma but there can be in waje this time so yen were le ngaja gwante arun ngaya je gwa no walti ko na goro no de kon were ko na ngeje no gwante aran but this time bana kala harke ti chalga te ate ke chalga bare ji gitaran ke sorry chikane te bana pal ke gitaran ameno gwa je jor ko ladan let ken kon je ga je chi mo gwa chi me de kon te ke je michi ko wona kan kon wala kan kon na kan nang me je ga long ngu kan pan kon let kan manager dio jaram ngaji story ken ma jina wala chi de tat chi de support mengeji ngwakala tok. So Dr. Okony me one of the people manang nuare la rode no to a gan nuare mena kwenda jela kono kweda ja ko online ka tung nuare te chande en point chande kweda no bate kweda kon jegalo te la nying pojka ka kweda kon kaka ka chi kona lui la kono doleje bu kon nuare kon kere ko la ro e yong manang na kon de kon chole yong tele mishale yong ya tol telemshali yong anyway jana na gora bialinga na me gwante arun ngaje je yenware this guy is your enemy for good and this is your enemy for life large reality okay ran nasr wala shi ran nasr men lede keli unaga na don ware yani biatamal